Seafar géad fáilteach an tróna go dtí Páirc Uí Chíosóg in san Muileann GAA cluiche anna háachta cluiche Ceathrú canis in Craobh Peile Laighean fithe cluiche go dtí na bhíor siúil an tatan scata ach go cuireadh ar athló an tatan scata de bhar Drachimsre an mise ach mar cín fan tróna tan lá go háling ar fad spéir gorm began de scamlan an san súd ach tan green an úsarng ar freisin agus na caníalcha omláin tifriúil ná na caníalcha a bhí going i gcion áthagad an tatan scata agus beceart go mbeadh ard córaigh Peile idir na fórne an tróna Ceil Dara agus an Iarmhí a táirtá gur chéile áit Laigheanis an dúis dos na bútóirí an tatan secuing. Deis going a súla chahabh chun caiingar na fórne a bheith dul chun Páirc an tróna agus tosnóid leis an Iarmhí. For an láidir ran haríis leis an manistóir Kenny McKinley agus sé James Míchéal a hosnóigh sa cúldómh an tróna. Tá lína lán cúil sin anna láidir Taylor Slevin agus an Glinner an dáhéh agus an fear mór láidir sig sa lár mar lán cúlaí Ty Masterson. Cín Whitney láidir ó sa choramach agus I lár Páirc Cill Connell agus Christóir Armsby anna éfachta gur fad féin líródáirt ag tarlingt ó sa gceann. In san tosa, well tá Will Scahill go mahabalt na hirirtaí ar gáfuinte a aimimsú for sé an chéad ceann godain an chéad scóir an cluiche tatan scata. Mikey Weir comá ábalta na scóir na aimimsú agus in san lína lán tosig be de clerk Spontas má tróna a Matthew Thornton, James McHugh agus Cillian Rochford. Ara go leor déanta ag Kildare an cluiche áras agus dar nó ní bheith fáil tróna ar TJ Nolan drochortú cosise a choiristeach ar siúd rih lehaim bhí GAA bhaint den Páirc agus cear thugantí an ospidéal an tatan scata más ní bheise a tosnú agus a trúr nuas stig tróna ag Ceil Dara. Charlie Carroll hosnú sa cúil dómh ríis tróna agus Bert a tosnú tróna nárthas an tatan scata sin iad Senan Gallagher agus Callum Keaveney an san lína le cúil. Tá Ben Ryan mar co-captain na fórne agus Colin Moore an co-captain eile sa lína le hosig. Bug an Rory Lawler machtí lár Páirc tróna an taobh le Evan Boyle hí Boyle gomá sa céad le an tatan scata agus tá contúir cinnte ó Jimmy Lynch nar ein sé sealamh agus an lína lán tosig sin Hugh Martin, Ewan Cowser agus sig sa cúne ó bhaile átha í Ronan Kelly. Se tá gachard nach mór olhan sa mar a bhí mé árá chas na fórne se gona bhí chéile an tatan scata I gcion áthagad agus funa mar letham amach sé in aige trí Kildare chun tosig ach leis an drochortú a bhain de TJ Nolan stelle faring agus stelle páistí hín cinna déanta ag Ian Howley é chur ar athló agus cilíonn sé sin gúlamid bailheile chéile sa in san Muileann GAA den cluiche an sa tróna. An Tara náisiúnta canta go bain an sa I Páirc Uí Chíosóg TEG agus tá ag súl go mór leis an caibh an tartha sa tróna tá slua deas in san seachtán trasna uinge agus tá slua deas in san seachtán in átain bhfuil míid ag seasamhan sa freisin tróna an réiteoir sin é Ian Howley ó bhleachlí in fadanis nach go gatha sin fel in ord an sa agus áit in san Laigheanis a gona cúntaine mí dé chéadín se chuing an dúis dos na bútóirí an sa tróna. Má se caiigh tar a bheith going Mahamid chom ag deire seaca be an breise agus an son Mahamid fós chom bhfuil dhéad a cic na éiric a bheith tastáil chun na fórne se scarún tóna chéile. Chur na cuithe bhfuil tá sé i dul seachtaí taobh Don Stores in sin chéad lehan sa beise ag Ceil Dara na cuairtóirí agus leona cuithe ach sin ráte beag trúna réigent ag an ghaíoh sin ar chuirsaí an sa agus an réiteoir an son Ian Howley Craobh leis an himmarthirí. Hamid ag súl go muna míid an lánama an seacan ómad ar leid amach an sa tróna mar derm tatan scata bhí sé ag grada agus a stelle páistí Gar Lashley tríd an le go an cluiche hosning an Iarmhí go maith idir trí ag a héin chun tosig treis ceathrú uair clé ach an son Ceil Dara críoc nó chéad le anna láidir ar fad le cúig cúlín así chéile idir glán in uachtar go dain rivan brise agus an son mar dermse ag chur ar athló go dtí tróna. Stig go leor Páirc Armsby don Iarmhí
Fach fear is a hisú agus Bestigur gave anna chud líro the ord an Sotrano na mach fad leis far lár Páirc Uí Chíosóg Canal. Bantáiste baile dar nó gan Iarmhí. Tá farc an a bhar fad siúlta trasna gom níos túisce. Pastí gan a bhín átainna ach a bhad níos tíirme ná mar bhí cionátha gad an teachtain Ceathrú agus seachtain da aimsir tréis a bheith goin comá a charín Mickey Weir inis. Mach fad le Chíosóg Canal ríist. Better go slíag an tríd an son gan Iarmhí an tús. Dín far lár Páirc Christóir Ormsby. Dyn feeling níos fiarda héna go deireadh Austin pass a Harseachs lár agus an cosantóir le Shelvan is Taylor Slevin. Dín lá an tosí James McHugh. Iarmhí bra sásta Shelva chamad. Dí go meid den éigent in ád níos fiar chun tard fé scór. Nis deis an sonach anna bhlochál déntar Iarmhí Brian Dial an son. Agus is an gardan lína beag an tarna deis más ag an Iarmhí tá únéirt Shelva ón tús an sonnacha. Nómad Cata agus an lábh le her bell fós a Kyle Dara. Deis an son ibre tríd a ríiste Taylor Slevin. Oscailtí an son her nastí Slevin beile bhfuil deis an tá her cúil ag a Dara. Tá sé sin ag tarling to stig a gcónaí. Leabhlacháil ar gceann áras an haar nas cófada le Brian Dial. Dechartí sin a chur haran trasná an freisin agus ag a Dara. Dóhan déanta ag Kyle Dara chun an ceann son a glána go marinis amach a fada le Jimmy Lynch. Néscr na fórna go cinnte contúirt nó bhín Shelva go siú Dechartí is sin a gáirdeach be kick taobh lína go Dara le teacht ag an Iarmhí. Agus bhfuil bhí cúpla seans go daine an son ag an Iarmhí ar scór. Ach, gan éon ceann chur a haran trasná an son. Se chun a ríiste, amach dín far lár Páirc Uí Chíosóg Canal. Spás os a chawr amach an son. Canal, mar cholúdar an son tá Liam Kelly. Carrick Tastal an takeíocht down go Dara. Iling Míchéal an son ag Matthew Thornton hí an lábh an order aon chum ag an réiteoir. Agus buile déanach fuite an son be Corlaise Tastal ó Airn na Iarmhí. Agus an chéad deis ó gCearr le teacht ag an Iarmhí an tá. Leis an cuairm James McHugh. Fuair sé cúil agus sé cúilíonn sa clé dearna go bhí gona á clia a mouth trí an haspáinte scóráil ar fad. Agus contúirte cinnte nóir bhín Shelva dal seachhuige. Leis ag fannachtar an bhadóg agus an benacht ón réiteoir. Líon tá géir go mat, tá go thugant ón lábha. Praban na líród agus fáilt cóirí sort an kick ártha sá. Gunna na gaotha tá sé chéad leathan sá. Se chun is James McHugh. Leis an deasó beidir go gasig ní dhéananig ag a Dara. Ar héamh na lábha deise agus ar fáiríil má se go leor Shelva ón tús ag an Iarmhí ach tá seanta le mithir strégus an kick amach inis le teacht ó Charlie Carroll. Le cór na gaotha. Kick nach bhfuilúntaach. Dechartí an teachtain Ceathrú go mbeidh Kyle Dara le na gicin amach féin agus Shelvaéis Carnáise Kíosóg Canal. Mar cholúdar an son Senan Gallagher, Canal dul her nasin son agus spás crotha ag Donnacha Maguire. Nis, spás ag Taylor Slevin sa lár. Rán na glóir Dave Howell, slú a fós a balúisteach an tá. Tróna áling ar fad ag Dara na Bráin. Cillian Rochford. Couple of seans ag an Iarmhí an tús ach gan éon scór fós an tá. Sin sa Ceathrú nómad amach dí Cill Canal ríist. Glóir Shelva go siúd sa céad couple nómad. Chuig an mac cosint an son ag Kyle Dara go ríist Taylor Slevin attack shots in action is Shakun Will Scal for Iar Gá feinte úntaach an tús an teachtain Ceathrú ach dí halamhú maithan son ag Kyle Dara agus deis go siúd bris a machanis. Lús maithan son to spáint ag Ronan Kelly. Pass gan a bh úntaach ag Iar ag chuir seachtaí Hugh Martin. Dechartí an son agus anna fís a cosint an son ag Dara Keane Whitney. Agus céimena sa freis a Dara Ian Howley bhí sé dín go maithir sin an teachtain Ceathrú freisin. Agus cílíonn sé sin inis go méid deis agus gCearr le teacht ag Kyle Dara an tá. Leis Ronan Kelly chun ceann son a hógant. Fuair sé gá gCearr in san trochanómad imríoch an teachtain Ceathrú. Tá sé seo lasmod an stúa má sé deis ar iirecht gá feint an tá. Le cór na gaotha. Ní cicéist go an chéad ceanna go tránóna. Ach tá sé sin tóiste agus furfa gá feint an son ag Ronan Kelly. Contas Kyle Dara oscailt an tá.
Spéisiúil an tacht Cata kick gáfuinte ón Iarmhí a doscail an scóráil má se rud cén a tarlan Tráchtaire an scór tagad do chail Dara leis an díróid sin le Ceathrú ríist James Mitchell. Iarducht golóir leis a gCearr son agus a chail Dara atá Seilbh son agus Cian McKevitt. Dá héh gur dultín cluiche Laigheanis ar nó an bhí agus an lú a bhúd na grúpaí ar agus í dúrcháil tíos na bouty Laigheanis deis son an lántas a Iún Cowser sin immert anna bhahan son anna chlisteigh chail Dara cinn son nuair bhrisin siad chun tosach mar sin cóimart úntaach agus tuiscint úntaach atra agus lántasí inis ar chlár na scór trí cholín i chail Dara agus an iarnáisiúil fós fannacht teachta seachar an scóráil. James Mitchell and taobh tá. Cinn an son an fella fnacht an ardas near sár goháil an son ag Daniel Colbert. An sé sin tiúis na brogan son. Beidir go bhanig san immert ach ag Dara ag praba agus ag praba ar an lína. Ach an ceansan le Ceathrú national ag gCearr. Bhí lámh an orda ag an réiteoir fear chuiristeach bhí sé sínta Tristan fell amach agus an lá lína bán má se taring an son ag an réiteoir Ian Howley agus deis ar iirecht eile an son ag chail Dara be siad sásta leis an tús ach tá siad ag immert le cór réasúnta láidir cuihan sa i Páirc Uí Chíosóg sa Muileann leis iirecht an son ag Jimmy Lynch tá sé sin tóiste agus fuirfa gáfuointe eile má se agus chail Dara tríéis tús má chuir le cuasaí an sa cúlín na brabna súlar chlár na scóracha. Níor bhí inis beidir glór scór dúr can iad hocrú an sa. Carry tastáil an son anna chosantá dhéanamh ag chail Dara agus sin go ar na sin briseach a fada le Colm Moran. Sinna co-captain na fórna an Tráchtaire Moran. Fear gCearr na rán a leistigh an pass sin tóisc go beidir go loscailtí an son ag chail Dara agus deis ar cúil taringa agus tá an cúil ag Ronan Kelly ag Dara. Well tús splódrach ar fad an son chail Dara pass áling furfa isteach go fada le Ronan Kelly agus ceann ísile isteach san angach tús úntaach ag chail Dara. Sár fios imre an son ach an pass dír comá léite go húntaach ag Colm Moran tóiste furfa agus Kelly ag críicnú. Leis 8 nómad go le Cata 8 gúlín idir na fórna an son. Moran méid é sin. Iarmhí glórig canarach éigent an son ach ríist chail Dara glán in uachtar. Tris tús lasrach le chuir le cuasaí an sa se chun ríist Hugh Martin cén san ibre amach peistí ganamh mar derm sin sas an súd. Gdí an lárin is agus trílig Callum Keaveney iirecht teachta an son. Dí Colm Moran a croigh an cúil déine an son leis a gitóg an count son ag taistil ach ag Dara ar fóríl an céad seans má se ar fóríl an son acu. Céach eile le teacht an son ag an Iarmhí agus James Mitchell ach héna cúig ar chlár na scór an sa be siad Harbheith ásta leis an tús áirithe sin. Ríist líród a fnacht an ardas an Iarmhí ag an Iarmhí sin a cumad leistigh déanann siad ach dúr statí lámh Jimmy Lynch. Agus le banisicht a chail Dara fearseach an son dar nó Niall Cronin i gceannas ríist mbliana. Brás ásta leis an tús se chun Iún Cowser fu sé cúlín man níos luatha. Dul tríd an éascar fad an son a ríist tríle sé cúlín leistigh den stúa ach tá sé sin na methir clé agus ar fóríl an son má se.
Fannan score mar bhí. Ríist, Kennison fears Ganúhi Mahar Parkinson, James Mitchell. Cool bar, leis an gic seo mach ríist. Burn Goich ar Gemton ríist. Smachta go Derek Ormsby. Ceannais fear an Iarmhí tá scóir tastal go dóite. Os cion den ómad caite. Agus níléon scór ar clár na scór go fólacha. Se chun Cill Connell. Sin na smachtú agus ag dear an lán chulaí Liam Kelly déanamh dóhan de Kyle Dara. Rá dimar hóirich an count on the heart agus beganim contúirteach an táleotha is sin na chamada go Dara. Trastan chúl agus tríle si tacht an bóthach an taobhsá. Ibar trídaríis díon fearrtáid bog a gomadómh tránó na Colm Móran. Is na croigh an cúl, well, Taylor Slevin fácin íag an son agus Móran a Garrett Tríd I fichint an orda. Díreachós cór an cúl inis. Tríle sin cúlín an countá tóiste agus tá sé ge. Cúlín maithan son ag Colm Móran. Héana sé inis agus Kyle Dara ag dul as Raircan tá. Is ag fecht an son dar nó ban a stór na Iarmhí sé Kenny McKinley. Dimmer sé héin dar nó don chunta bhí sé Páirc san bhórin a bhfuil Craobh mionóir na hhéir néidir nócha agus cuaig. Tá rá Craobh leinig an Iarmhí, néidir nócha na agus 2000. Agus bhfuil ó Kyle Dara tá trí cén díagar fada an counterna an 2000 agus a 23. Má sé tá si de déanamh obair féis i Kyle Dara dar nó an lú bútóirí na bliana se caite agus í láidir a ríist imlína comórtas mágadí seo. Matthew Thornton. Brian Doyle inis. Seachtí Ormsby, ar náise hinse siúd. Gan éon scór fósa an Iarmhí. Agus gan aine tá spáint Craobh an ceanna chaimsú go dtí seo ach tá deis inis is sin na Ceathrú Connell le Shelf. Martin Lár agus Christóir Ormsby ríist. Os na Shamrogue an sos a bhfuil GAA. Taylor Slevin tá slú deas fós a bailú isteach an tá. Dara, tre Shelf ar feig nómal geile é sin caiilte anéis gur fad ag an Iarmhí agus cinnte tá lús na himmarthe difriúil ar fad Kyle Dara ag leibhéil níos airde go dtí seo. Ceann le bheith gléitar neis an réitóir Ian Howley agus deis ag Kyle Dara Ceachtarí seo chun Ben Ryan. Ben Ryan ag iarraigh tart fé scóir é héin. Ceann le cóirna Gaoithe. Tá sé agus gá faointe Ellen son. Sár iarracht ag Ben Ryan de bheith snach ag tart fé. Agus solas an le oscailte go cinnte isir na fórna. Níl éon ragra go fóil ag an Iarmhíocht ní mórdómhan is. Couple scór gaim siú chun ní de chamadin san immert mar tá Kyle Dara treis farspar olmhór oscailt an tá. Cinnte tá cór na Gaoithe ní chuig olmhór agus an láidir ar fada tá gceist an tá. Á se deisinis ar Dave Elliott a siad fós a dul a chamada ar roáda go Dara. Agus cílíonn sé sin inis go méid gCearr agus faoisimh bhil tócha go mar prep cosise mar tócan son agus Kyle Dara le fuinmh agus le misneach go maihan son nach bhfuil le feiscint ag an bhór an áitiúil go dtí seo. Rory Lawler. Cinnte an Anna Lewis ar fad fuinmh ochras ag Kyle Dara agus a bhalar go dtí seo ag an Iarmhí seo chun arís Rory Lawler. Cinnte spás ar fad round na golóir an son na six lár an lán cúlaí Liam Kelly leis a bas amach an tá dín lechúlaí lár Finn Dowling. Tá sé seo clachta go maithir na parc na tréála. An taobh sa ríist. Fine na golóir. Colm Móran. Number cosint ar fad le déanamh an pas go Cluiche. Ar náis an son agus iarracht ar scór eile. Agus tá sé ge in faointe bháin ag Jimmy Lynch.
A Corín ga ceannach agus cúlagus ná gúlín inis ag Cail Dara scóráil úntaach ar fad sa chéad ceathrú cléig. Ceathrú uair cléig caite agus well níl éon scóir an Iarmhí ach tá solas an lé cinnte oscailte ahrú á dhéanamh chumach inis ag Cail Dara iver féin na tacht sin é Liam Kenny agus cí mé ceann second cé atá fágan na Páirc anseo. Temporary substitution on the Kildare team, number 14, Ewan Cowser, is replaced by number 21, Liam Kenny. Mar charín se son is ahrú sealad atá gesin so Ewan Cowser I me le Cluiche ar cúpla nóbad agus sé Liam Kenny tá takeisteach ina áitiú Cail Dara ríist. Na gansa bána, taunta bána dal seachtaí Cool John Stores ón túsan so Tráchtaire agus sár scórálar fá déintach na cuairteoirí. Callum Keaveney. Moran, ag leir na Peile, pass fuair feisteach chuige. Deis scóráil eile teachtain son agus Jimmy Lynch ríist. Contúirte go héanúir nuair bhíonn an Feilige. Agus Cúlín eile an sonige. Sin ceithre Cúlín ar fad ag Jimmy Lynch, gá ceanna sa chéile. Agus an Iarmhí I driblód ceartans os am eile. Leis luch banistíocht in Iarmhí an son ag leir chéile ní mórtómh Fechan an feidir rud éigeant ahrú an somar tan Cluiche gamach dúthe. Anna haspátas ar fad gotí seo ag na cuairteoirí. Deachratí ar éisio go Iarmhíon ceann son ag beag an tarna deis go dtainnig Will Scahill agus scóir ag tastal. Díreach rud éigean chun iad hocrú seo chun Ciall Connell. Fóstal, beidir go mbeidh de bheisneach third face scór níl go Dara. Beidir go mbeidh inis Ciall Connell. A bhfuil tá sé sin tamánta ar chuma éigent. Haran Chasnán an tá dearg leis a gceann áirithe son iling anna chéir ar fad agus Dara tá scóir an Iarmhí. Thug sé 7 nómad díag ach tá gúntas oscailte ag Dara anseo. Fós does éon idir na fórnan son agus láthraigh bán Cail Dara ar an bhreithe sí na cosa buinte de chola mór an son. Agus bantáiste le dultí Cail Dara. Tá se le máise le teach lasmód an stúa le cóir na gaotha. Isca is a ríist. Tá Cail Dara stig lo féin ón túsan sa Tráchtaire. Is an tamánta agus ige Dara tamánta Haran Chasnán gá faointe eile son ón gCearr agus well ní féidir le rud ar bith dhéanamh bunós ceann an sa Tráchtaire. Sár haspántas agus an ceann son ag Ronan Kelly a ríist. Céiciúnta chéna dóigh inis. A ríist an brise Cail Dara. Dint go maith Hugh Martin ach an feilte go an éascar fad an son Cail Dara go Dara. Canaireacht ag tastáil ón Iarmhí. Tá scór amháin agus beag na fihnómad caite I leir sin go cinnte. Mac go fáil le Taylor Slevin. Deis ag Mikey Weir. Brú an son ag teachtasteach agus ag Dara, Cail Dara abla sin a smachú agus well tá lámhard chuirteach an son. sé Christóir Ormsby atá ciontach agus duna amach go carta buile a spáint ansá. Chomá, réiteoir cléich an timorthóir Lár Páirc Trasnan son, dar nó é héin agus Ty Masterson, Will Scahill agus Mikey Weir, bhúd ar corn í ógáin am líana, an chéadú riomh de Cluiche bhuire in san Muileann an corn a hartlóthe se tá carta buí brunta ar an son agus I meisiach an leabhar an réiteóra. Chuir leis ag tastáil ó Cail Dara agus mailbheag ansá. Ón tús Cail Dara glán in uachtar an coolla teach san 8ú nómad ó iireacht Ronan Kelly tá coolla agus ceithre coollín inis I'm sé Kelly ach well sár hespántas Peile ar fad ag na cuairteoirí. Tá
She'd Deirdre cin tugadh an feartá sin go bra. Ceannais ar na cosan son tá Callum Keaveney. Dr. Deirdre cin tugadh bhfuil se go bra, sa lena míad a raig leis an immert ansá. Se tá Keaveney go bra, beag an gCearr amach le teachta Kyle Dara. Fé nómad cata. Scóráil ar fad na cuairteoirí Kyle Dara. Finn Dowling. Did he Ben Ryan for shoot era to go find to úntaach níos luha. Ryan is a brishin ma cinn tún an lús úntaach tá annachlíocht ar fad an Kyle Dara sa tróna. Deis son ag Ben Ryan. Can so squeal staach an coolbar go maith James Mitchell. Could an tatan shot of an fark in a plid character as in our era nerve characters for an obel to Peile Emertonson Cadla and Tain Laighean of going. Can such an owner fark on a va Kyle Dara ord level Peile fad. And Kenson Immatriga Snasty di Killian Rochford. Better will Deshanish Kyle no I get an ear feet and love an Ordigan Rachor. Trilly Killian Rochford and Kenson a Coristach. Haran Chasnon Akvian Bontosh took her rain comma Egan Rachor. Agus ag an deir be gCearr le tacht ag an Iarmhí agus scór ag tastáil go dóite. Leis an gCearr le tacht. Tí Will Scahall. Tá Ewan Cowtzer go bra Ceannais agus filter an Páirc agus má se Liam Kenny fágan na Páirce. Chans go dúcha sé isteach níos déanaí ach an deisinis an tá táchtach do Will Scahall ganach duine bháin ar clár na scór sin an fearlár Páirc Ciall Connell tastín sé seo go dóite. Tá sé feic an beánaí nervhí seach fin gabhantá. Gunna na Cluiche. Ganach cúlín bháin ar clár na scór. Cansa tamánta agus leistigh den cúla go Dara. Má se an tarna cúlín an son agus an Búlabás on slú mór átúil an sá. Trí cúlín Ceathrú. Nis Taylor Slevenick to spont níos fearr le tablína nús do Iarmhí. Nis Brian Doyle. Began níos mó fuinmh leis an dá Cluiche déanaach. Ibre tríd agus oscailtíí an sabir goil chance an tar cúlan canto nada. Salíntá agus tá cúla go Dara ag an Iarmhí. Hastig sé sin ní hamháin ón Iarmhí ach hastig sé go dóite ón cluiche freisin agus well ag Dara. Cillian Rochford is dul for an tangaháil ag Dara ach hastig sé sin go dóite hanna sé in áíire gona roch na himar an sá agus cuma sin tá sé nadathe ag an Iarmhí an bhearna leite go dtí 10 úlín is mór méid é fós ach ar leid tugann sé dóchas agus dóchas éigent den ar an átúil an sá. Cúla agus cúlín in imach nómda gá. Right, Arthur leir le cúpla imar hór an son freisin. A fágan na Páirc an son tá Mikey Weir. Masha Arudinta ag an Iarmhí. Substitution on the Westmeath team, number 12, Mikey Weir is replaced by number 17, Conor Daly. For Shaq Diag, Conor Daly, Masha tá a Shaq in a áitsúd. Against an Haran Lína Masha, an Cúlchin beidir treis misnacha hart. Den Iarmhí agus Kyle beganin crata leis an gael áthas chéile. Arms be her national son. Nis, seachún a rís James McHugh. But go si glur cúleile, McHugh fós a dulbeidir. Sásta leis an cúlínach ag Dara seachtí lábha Charlie Carroll. Agus deis an cúlbar éis na glanna. Céimean an son ach Richard squeal leis an immert. Fella dul ó taobh amach an son. Ag Dara ar neis an Iarmhí deachtaí an fella squeal amach an son. Agus ag Dara an fuiisih agus an gCearr nó prab cosisiom mar tóga an luch lantanis ag ggéir gan ar an áitiúla críosa. Cúil sin ó Cillian Rochford. Tréis siad a thar neis pí sin beagán san cléthe. Ach fós 10 úlín is mór méide. Níl si tréis immert in néachar cadí seo. Taylor Slevin a ríist. Owen Daly. Tá man is able to score na gohfuil a gáiltre fan brise beidir go man is sásta. Cuinnig raibh Caracúlín Ceathrú cúpla nómada hine sin leid hinis go dtí 10.
agus Páirc Uí sin le teacht don Iarmhí in san tarna lehansa. Matthew Thornton. Fadal Conor Daly, tá Dúireach take Shachar Borg. Lánta sínis bogach sinné James McHugh. Brú Mahanson. Kyle Dara, ní a chamad Mahanson. Tríle siad taobh hawl. Se chun ón Daly ríist. Costa buintecha, buntá seo Tartanson ag an réiteoir. Iartanson le tacht ó Matthew Thornton. Chuna ceart Tartan. Well, tá sé ligant an immertal a raig. Buntáist an ada se hé sin. Deise go Derek Brian Doyle. Agus tá sé sin slán ag Doyle. Well, bhíon ceart ag an réiteoir. Lig siad an immertal a raig. Bhíon buntá seo Tartan agus á Tartan. Agus ag Derek Brian Doyle a teach an tosig. Agus scór mar sin cool. Agus rá chúlín as a chéile ag an Iarmhí. A Shari better to high second in ish tosna. Charlie Carla should come up. Counts on a reach to Iarmhí and nish Tasha Diggermerton saw. Continue school fun of on Tasha Will Scahal. Scahal Girrigan pass the hard to Tasha Pluk the well came in as a fresh Begoni Diener. Vishak Lorgan pass the hard to wig. Okay, Dara Shakung Ben Ryan the Courtorian saw. Count Mar a Kildar score Tastall. Oh, Hainish can need a hawk room so. Will Dana Consonic and Rachel Roger Session Corham and Iarmhí attacked the nish. And Cleheg Fiausu, Dia Gurnig. Haina Doyig, Haina Tree. Tree Nomad Falka, August Tá Session. Ord Gamahanson. Rachel Gargamad and Immert. August Welsh Keelan Connell, Atá Sheenta. Rachel Glartla Keen McKevitt. Chuck Carta Bikinton's on. Agus Carta Bui Masha Keen McKevitt in a Shakin Laura and Retora. Christor Ormsby on Iarmhí Nís Luha. Cluiche á Choran son Keelan Connell. Acan gCearr le teacht chomá don Iarmhí agus well shot tréimh se for lábhar dómh agus in áiríonn rud dearnach tastín ag a stád seo ná go dtiuchaigh an adóg lahama ach tuchaigh bí cinnte ach tá cúil agus scáchúil aimse in imimecht cúg nómad ag an Iarmhí agus iad fiosathe go cinnte tréis tús anna cholatach ar fad an sa Somália. gCearr and Dave Lean Howl. Cúnig bhfuil cór láidir go his céad lehansa ag Kyle Darren. Counts on Ibrahim Tríd. Dachar D.S. Macdúhí Donnacha Maguire Gear Glove chur leis an Gabhdár Hassan. Ach ag Dara dóhann ag Kyle Darren. Beidir nach bhfuil tá Dara tá fear sínta le gortú an son. Chomá agus ag Dara an brise amach for le Hugh Martin. Tá Kyle Dara gcónaí contúirteach ag brise chun tosig mar seo. Scóir tastáil tréis héad dó chéile. Ach Collisions on feice Jimmy Lynch chur chun talún an son. Bhí gán de clabhreacht agus cílinn sé sin go mbeidh sé bogathe isteach. Díreach ó scór an cool agus well ní bhaig Ronan Kelly kick níos fos an so trónónan an ceann ártha Jimmy Lynch beidir chun é hógann ag Dara stólam. Tá sé sásta a héin. Ceann san a hógant ach ní bheith strain ar béile sé ceann ártha agus deis gan bhearna chuirmachtaí de gúlín na ríist an son. Cúigar fádig Jimmy Lynch an trónóna. Chéad scór go dain le éonóma diog ag Kyle Dara. De gúlín as for ríist an tá. Se chun James Mitchell leis a gic. Se gim heisteach san nóma dearnach an tá. I léon chórtha im an áirde fós a hebh am cútamh gortathe. Ní fada go méid. Leis Ty Masterson. Treis teachtamach an son. Lán cúlaí a sethe agus brá leis bogach an tosig freisin. I hon an onad mórán níos mó in clethe an léon ómh. James McHugh. Táid os ciúnan trucha má se féin réiteoir bheith sé inis. Bhí cúpla stadna agus cúpla athrú.
Cluiche, Bristol on a Reece James McHugh. Tá sé curtha chun talún an son díreach ó scór an réitóra. Agus gCearr eile le teachtain son dul seach tá bhfuil scahall tá cúlín amháin hena féin aimseach scahall. Bar frá lotha críoch nó les scór más féidir an sá. Dim seachan am cút of Gorta, níor féin ógra. Ach, lena mis leis an immert an gCearr le tacht ag bhfuil scahall. Tá scór allar fad déanta leis an níor le cúpla nómad an ús. Tús únta gur fad ag Cail Dara. Iad cearr cúlín déag go dain contosig treis 8 nómadíag ach feos ar an níor bhí an count an trórhid tríd agus tarda cúlín an son más ag bhfuil scahall. Hena Carran is a clárna scóracha. Charlie Carr leis a gic amach. Stone go meid am gur immert a bháin eile. Beid go dain. Brise ar nás a Cail Dara. Tá sé go siúd dul ar an ansaí rís. Rory Lawler. Se go bhfuil le Ben Ryan. Glor round a leisting, Ryan a gcónaí. Níor bhígur an fella good ar náisiúg an son. Agus tá sé conis an brise ag bhfuil scahall. Better go bhfuil deisir scór amháin eile son meid an brise an tógaí. Bhfuil scahall fós a dul. Rowner yes, Rowner Clay. Bhfuil scahall is seach a fáil le Cillian Rochford. Rochford ag glor cúil eile an son agus ag a Dara. Stop a her an lína. Kick cúg féidir agus stahad ag a Dara. Well bhí an tá ceart an son ar Cail Dara. Iarachtar cúil. Stop a ag a Dara ar an lína agus is dom gur bé Ben Ryan a chur cos leis ag a Dara. Imime amach kick cúg féidir agus stahad. A cinnte contúirte inis leis an níor bhí nuair a bhrisin siad contosig agus well be siad a gur toribh wintas an gicsá an tam cinnte catte an sá rá nómadás cion an trucha agus an kick cúg féidir agus stahad inis le teacht is dom action tar gin chéad lehansá. Deis únta an son go cinnte ar cúil. Rochford contúirte cinnte cúil níos túisce stop an son ag Ryan agus sé Taylor Slevin a hóga an kick cúg féidir agus stahad. Se chun iirechtaí Taylor Slevin ach sin tairngthe go bocht ar dheis agus ar fóríil sin rá iirechtar strain sa chéad le fanan an scór mar bhí hine 3 gona héna cethair. Cail Dara inúachtar agus leis sin an adóg láthama séitethe nó bhfuil tágadain ag an réitor Ian Howley. Kildare I bhfad níos fearr in san chéad lehansá. Tá sí négúlín chun na maithas ag an mrise ach beidh cór na cuithe le teach sa tarna le ag an iarmhí. An scór lehamansa a Páirc Uí Chíosóg sa bhfuil na gCearr héna 3 ag Cail Dara héna 4 ag an iarmhí fan gíling búgfaintí an chéad lethe teacht agus action ile an tarna le gan bhail. Agus an lú a bhúd na grúpaí ar agus I dúracháil a dísna bouty Laigheanis deis son ag an lántas I Iún Cowser sin immert anna bhahan son leis iirt an son ag Jimmy Lynch. Tá sé sin tóiste agus fuirfa gáfuointe eile máise agus fearr go céir na rán a leistigh an pass sin tóiste go beidir go loscailtí an son ag Cail Dara agus deis ar cúil tairnga agus tá an cúil ag Ronan Kelly ag fichan an orda. Dúracháil scór an cúil inis. Tríle sin cúlín an countá tóiste agus tá sé ige cúlín ma. Ben Ryan ag iarraigh tart fé scór a héin. Counts an le cór na cuithe. Tá sé ige agus gáfuointe eile an son. Sár iarracht ag Ben Ryan de bheith snach ige tart fé. Number cosantar fad le déanamh an pass go Cluiche. Ar náis an son agus iarraigtar scór eile. Agus tá sé ige infuointe bhain Jimmy Lynch. Lord na Peile pass fuair fe snach chuige. Deis scóráil eile teachtain son agus Jimmy Lynch a ríist. Contúirte go héanúir nuair bhíon an fellige. Agus cúlín eile an son ige. De bheith snach tart fé scór níl go Dara. Beidir go megan isis Cialan Connell. A bhfuil tá sé sin tomáinte ar chuma éigent. Thar an trasnán an tá deargla. Chéasca is á ríist. Tá Cail Dara istí gló féin ón túsan sa tránóna. Is sin tomáinte agus ige Dara tomáinte thar an trasnán gáfuointe eile an son. Began níos mó fuinmh leis an dá Cluiche déanaach. Ibre tríd agus oscailtí an sabir go bhfuil seans an tar cúil an canto nada. Salíntán agus tá cúil go Dara. Matthew Thornton. Chuna ceirtartan well tá sé ligant an immertal right pontáiste an ada se sin deis go Derek Brian Doyle agus tá sé sin sláán ag Doyle. Well bhíon ceirtar an réitor ligse
Nis na mi fós a fnaachtar Cail Dara teachtamach an sot, tá Iarmhí amon le beidir nómad ceile stad áirithe seo. Ach ag an mar se héna trí díag ag Cail Dara héna carrig an Iarmhí sin ceistenis an féidir leis an Iarmhí an tíide a chasa in san tarna le be cordlan na cuithe cógweich tá láidir go má is séad a seachtaí cool done stores an Sá Somália agus well an fós a fnaachtar Cail Dara spéisiúil go má si chéad leis sin bhí ceithre iirecht gá faointe ag Kildare agus fuidir las as sin go cinnte Tachtan scata na clé chuirchar alóg an rise sé an aige trí an scóir bhí hain Kildare nótar fé chroch canílacha amachchas amach an son a mar canicamar an sosi chéad le an aimsir i bhd níos fear na canílacha bhd níos fear agus clé Peile dá réir i bhd níos fear ach well Cail Dara le tús úntaach fios go cinnte ar an Iarmhí rih le hain fuair cúlagus ceiricólín in amach seach nómad chuní de haint go mór harnáis in san immert an sa ach é sin ráte tá fós na gúlín ar an fórnas mór an méide Réitor Ian Howley, Dúrcha Cintú go bhfuil gachtain Lár Páirc Dar nó, Christóir Ormsby fag fear sé, be sé siúla sig sa Lord an chahabhistag fé mar bheith Evan Bailo Cail Dara. Agus Réitor Dúrcha fnacht go dtí go méid gachtain in sna háiteach chuí, caiig tar bheith going an sa seánóna má se. Orts na bouty Laigheanis de chéadín se chuig sár go bháil an son ag Ormsby in ardas na frachacha an fellfáchan íogáfa ag Dara. Cos choiristeach agus tríis goáil úntag Shelf ar Nash Reach an son ag Cail Dara chuir tú splódra leis an gléas céad le. Tá Masters in inis. Churní ógáin búite i Muileann ag siúd le chláiste bhuire sa bhfuil GAAR se chun inis Cill Connell chun í maith go siúd sa céad le, bud bhfuil deis scórála luach an son ag an Iarmhí. Bit deithna sort tar fé cúpla scór. Se chun Henry Duncan tá tuchaisteach ag an mrise leis a gitóg Iarach Duncan ag casa agus commission tá láh an ordagan réitor. Láh an ordan son ag Ian Howley agus well by gCearr le tacht is gur Ceathrú ó heh mar hóirí bheith harnáis ag Dara beidir agus ag Dara an réitor chuna sin níthe gCearr atá an godain agus má se iirecht ar a gá faointe atá gceist ag an Iarmhí lasmáid an stúa le cór na cuithe deis ar an chéad scór in san tarna le han son ag bhfuil scahal agus tá sé ige scór ma han son ag scahal má se láthraach bán tá bhear na leide an son agus iirecht gá faointe ag an Iarmhí tá siad go mór in as san immert. 7 gólín in Ceathrú. An fear chéan an scór dearnach rih an brise. An Iarmhí féhrú leis an áras agus Cail Dara teachta ríist. Teachtamach na sin na bhailú agus nasta tá Ronan Kelly chulagus ceiricólín agus siúd sa céad lehan san is Liam Kelly. Let na páircá húsáid an sa. Tar nó be cléir mór máíocht an sa leis na seintre an Dara seachtainna. Agus seintir na Iarmhí le híomháilí talamh mhór seachtain ón Dara seachtainna seo. Se chun arís Ronan Kelly. Iad glóir scóir inis chun iad a thucrú tús an Dara lethe. Mac go fad arís le Colm Moran. Co-captain na fórna héana agus Ben Ryan. Grúpa 3 a bhí Cail Dara an bliana nuair bheith 3 ar in sa grúpa. Bhú Cail Dara an dácla a bhí a siúd a gona Caile Vantáin agus a gona íomháilí éasca go maith héana seachtaigh le héana dóiag an cluiche son agus áit na bouty Ceathrú dá réir sin na cá. An David son an Iarmhí bhí 3 ar na siúd sa grúpa agus a Caileidir go láidir an chéad lá gona chunta lú 3 le dócúga gábhú amach an son as chéile gona á clia agus Loch Garman Chintig an áit in na bouty Ceathrú son ag Hugh Martin sleanathe 3 Cail Dara sa tóir scóir inis brúan son agus ag Dara tá spás go leor an son ag Ronan Kelly. Tá siad fáineach go maith leis an glúiseach dáirithe sa. Teach tríd arís tá Colm Moran go leor seileadh a siúd an tús. Fel ar Naisig Moran. Spás go leor Ronan Kelly más féidir teachtamach chuig an son agus sin mar tá déanta. Trí nómad go le caite gan ag scór bháin feice sin an iireachtar an dá faointe ón gCearr ag an Iarmhí. Nis Cail Dara tre Callum Keefe nig dtíon taobh Howla ríist.
Seacht Gúlí Natra an bhí ag fannachtaí céad in secuing ar na bútóiríonn sa tránóna, tá cinnte go bhfuil si ag fearisteach go géire cuasaí. Liam Kelly inis. Brisha tríd an son. Deis. Más scórá agus tá sé sin tomáinte. Haran Trasnána go Derek Jimmy Lynch. Cluiche maithimar go siúd ón tús tránóna. Scór hastig díreach chun Kildare a Ceathrú ansá. Double substitution at half-time on the Westmeath team. Far in the Iarmhí. Ever Coig number 5 Owen Daly and as ever Shock Brian Doyle are replaced by ever Nijig number 19 Henry Duncan and as ever Peile Sean Baker number 24. Mas a gá arúdinte ag an ris an son ag an Iarmhí mar a gáir sibh teach a Henry Duncan agus Sean Whittaker agus Bert insan lína lechúil buinte an far Owen Daly agus Brian Doyle. GAA an Iarmhí agus ag Dara. Clabreacht an réitor, Cílíonn go bhfuil an ceansa le bheith bogtha chun tasig díreach ós cór an cúil. Well, níl go an racha sé fós é. Tá sé an tarfin gáfuinte sin rud a hastín. Cluiche. Cór na Gaoithe aige. 8 Gúlí Natra. An rabhadh sin aige. Lasmod an stúa. Will Scahill. Agus well is fiú fannach lasmod an stúa nuair atá Peile mar sin. Obtain na kick in a hógant. Iirt má gáfuinte eile an son. Ag Will Scahill. Luch Lantan is a gúrig an Iarmhí a bheala an ságus a grísa. Sé Chulín an Forestbar an áda hain siad sár goháil ar Dave Howell. Is Kyle Dara déanamh go maith féin gabhn ártha son. Dul Harnash go Dara. Agus fel Harnash an son ag Daniel Colbert. Cún go maith go dtí seo tránóna. Fin Dowling ag Lorg na Peile ach tucha sé tíon taobhs agus Callum Keaveney. Tá tanmh go maith go dtí seo tránóna. Longford agus an Lú chéad cluiche Laighean Déardaoin. Agus mar derm sin bhí fannachtas na bútóiríonn so tránóna dtí céadaoin secuing. Callum Keaveney. Pass Cluiche ag Dara go fada le Ewan Cowser. An lán tá sí ag tí halbhú maithríos an son ag an Iarmhí. Tá fiosar ag cinnte sa tarna le. Tá sin na gáirdeach tá sé ag Dara an son ag Fin Dowling. Tá í Harnash an son teacht ó Andrew Hill. Ní Andrew Hill ach Conor Daly becarta marrá. Kyle Dara sin na gáilt Aaron Lína. Agus an kick taobh Lína ag Dara. Ag teacht ó Kyle Dara agus Colin Moran. Nes chun Rory Lawler in Farlar Park ag Kyle Dara. Sé Gúlí Natra. Cuinnig sa chéad le treis fehanómad bhí Cearr Cúlín diag mar Araspar ag Kyle Dara ansá. Colin Moran reached. Darnú an Lú bhú Craobh na bliana Secathrú bhí bú amachá gona na mí dó an ideal héna cúideag. Aber bhaíon bhí go siúd an Lú fé ís le blianta beag an nús. Kyle Dara inis, Ronan Kelly. Cúil agus Cearr Cúlín chéad leithaige. Dín lán tosaí, Ewan Cowser. A rééis tá Kyle Dara brá sásta. Shelva command could you make dinner against an Otney's fair third phase score. Colin Moran agus go leor Peile feice go siúd on tús. Lynch reached. Cath na Jorach an son. Isteach agus ag Dara Ewan Cowser le Shelv. Ísil fad na talún. Smacht ag Derek Ronan Kelly. Armsby mar Cholúder. Kelly. Shelv Harnash agus Deschans on ag Derek Hugh Martin. Brú agus an fód Shasta go maihan son ag an Iarmhí. Jimmy Lynch reached. Well, Love Curristeach an son leis an pass agus díhalbhú maithile an son aríist ag an Iarmhí. Seachún Matthew Thornton ag Brishamachtav. Count mar Ibre Tríd agus spás os Corey Taylor Slevin. Ach, ní léimre bunas ceann leis sin a Dern réitor agus sin Harnash ag Kyle Dara ar clár na scór. Héna carrte ag le héna hocht. Och nómad go le cata insan tarna lehansá. Ach cofad leis an lán cúlí. Liam Kelly. Brewer siúd agus Ceathrú mór haimpel. Well, se come out of Roada, Neil fós the Dern réitor. Well, hí Curristeach an son. Bhí begáin im contúirteach ach ag Dara tan kick taobh Lína le tacht.
Kyle Dara. Clegg Fiausu. Begon in Tassi Chumahanotna. Nish. Kick Shin Gonov Untuk to Huge Broga. Nís Mona Einert Elegas and Prish Nash. Again Iarmhí. Tashlik Buggan East Yar. On Unadi and Son Dubshin Henry Duncan. Ibrahim Osculty and Son. Peile Chance Moss Fader. Stop Aaron Lean Agoni and Son. Sean Whitaker. Ach. Ag Dara tá Carrick Tastal will Shimmy Aaron Lean. Tá agus kick Tave Lean if again. Well V Tigris and Sons in Iarmhí agus nimmer to call. Ach ag Dara Mia and fell him Aaron Lean. Agus an kick Tave Lean ag Dara Letach Kyle Dara. And Clegg Fiausu. Dunno ma beagna Cottons and Tarna Lahansa. Corna Guihis Tarna Lasha Egan Iarmhí. Obervat Jameson Son a Keen Whitney in the Smachtoo. Stocks the Lorenish. Tritter Nash Tusna Hagakintig and Iarmhí and Ish. Deshig Matthew Thornton. Led na Páirc Uí Chíosóg. Tashid a Bugga Vodney's Far and Cluiche Shin Treat Vishig Laura Kelly in Rochford. Okay, Shin Cuida again second Dernock. Kyle Dara agus Desh Brishamach and Son. Aaron Frehouncy. Loose on Tanish. Love Order to Mahan Son. Pass took him and Sodie McKevitt. Tak Shakins and Immertonish. Hugh Martin. Spray gone of a dollar Shakin Ordis and Aaron Son. Tranona Allinger Fad. Lohan a Guihe Shade of Mardermsha. Like a Fad Nies Fjord on the Canil Kavi going. Kionaha got in Takin Shakata. Yoon Coutser Garrett Treat on Son. Like a reached. D Halavu. Agus Love Orda and Son. Stop Peile Farna Iarmhí. Count Martoka. Agus Shakung Desh and Ish X11. Fun of Nies Moga Kintus and Iarmhí Tarnala. Payroll the Dorton Bonashtor. Kenny McKinley again Risha. Dibrick Shea. Will Scahal. Imrahor Ma. Queen of her third fifth score Derek Sosdal Hernashji Sean Whitaker. Lawn Tossinish James McHugh got in score falls Tranona, better go Deshinish. Oh Favreau and Son Dara. Better go Brogamach. Smack to go hauling ish Tigan Son Carrick Tastal. Well, Will Farna here Pluk the tall. But the Verlish pass the heart to Dara. Obervach cousin to Tigan Son Kyle Dara. Favreau at Hashid. And Taloish in Hermachti Ben Ryan. Co-captain of Forna. Marco Luther Yoon Coutser and Son. Passinish again Lawn Tussie. Clam Mop Reverence and Tarna Lahansa. Evan Boyle. Boyle reached. Look, Cooley the one seconds and Tarnala, Kyle Dara in a chat to Irit Jimmy Lynch, Irit Golfwinter. Agus Irit Golfwinter, oh, gCearr, Will Scahal Feiho. She didn't score in a Masha. He looked 3 score Feka, ach her Clorna score. Latran to ach Shea Cooley. Stop Ben Ryan and Clorna Peile. Keg again Dentak Jackety and Fella Gordic, Fad na Taluna Gadera, on a vest Saw Volta, Macafan Le Colum Moran. Does he know what Galakatis Tarnina? Oh, Valle oh, E. Tree Crave Diager Fad Buta. Gamortas Line and Kyle Dara Darnota should gown TJ Nolan, Drachor 2 Riflaham attacking Shikata, Gortu Kusha, Click Minis Luhet, Ashinsaw, Tá Buta Moore and Gus, Agus Matty Crusher. So going nach fada fishe mo. Ne shocking reached Ronan Kelly. Oh, sore piece of skill on Sonic Ronan Kelly. On a contorticar fada on 2 strong on a Hena Cooganisha Kelly. I guess shocked Gulinish Mararis bar reached. On a piece Imran Son Kelly contortic. I say Brisha Contosigan Son. Arruella Denton Son and Kyle Dara if we're 3 Rob Murray. Attack the Shach, Agus Falcon of Park and Son, Iverdó, Keen McKevitt, Clishted, Osher Carter Pui, Agus Stumgo will Yoon Coutser, Falcon of Park and Fresh and Kime, account second, Kehoniga Stach and Odd Shoot, Son, Haru Marshall Denton. Substitution on the Kildare team, number 2, Iverdó, Keen McKevitt, Agus Iver, Carter number 14, Yoon Coutser, are players by Iver Faye, Liam Kenny. On the set 3, number 23, Rob Murray.
Deis an son ag an Iarmhí ag sin taring her yes agus fóríl an son níl an tríú ceann ar fóríl ag an Iarmhí an Ceathrú an son dénta féró ar an dúbailt ifir fi hain Liam Kenny agus ifir fi trí Rob Murray má se take seach ar an Cail Dara. Leis an kick amach le tactic Charlie Carroll. Níl an gcuich beidir choláidir is a bhí an túsan sa Tróna. Fin ceann sa Cail Dara ríist. Tín fellach ar amach áfach agus réiteoir gan ag ligantómh mar an deis an ceann san ibre tríd más agad í Sean Whittaker. Seachú an Iarmhí, contúirt an son, imreoirí glór na Peile Whittaker fós an tríd, seasan na cúbeir an deis an son agus tá! Ige Dara Donnacha Maguire, is stig féin ceann áras a Whittaker céadúr agus Ige Dara, hana sé treasan an Iarmh sé lehelas ag Ige Dara an pass tugad siar agus Ige Dara cúil cinúnach eile an son ag Donnacha Maguire agus ní leatra ríist a Cearr Cúlín an Iarmhí ag trid Ceannais go mát sa tarna lehan sá. Cúil má. Ish, Cluiche going ríist. Cearr Cúlín ní dad sin na gluicheann léanamh. Kick amach ag Charlie Carroll. Donnacha Maguire. Ag aimsú an son den Iarmhí. Aum galore, fós Ceathrú ar cligla dul an sá. Tá fear Cail Dara sínta de fár gort an son. Agus be Cluiche ag tastáil. Tá sé nimreoirí réin an á le harann san son. Ach, well, cinnte an Iarmhí níos fearr sa tarna leis an tá cóirgaíthe réasúnta láidearcha. Ach, well, cuinig treis fihan ómad sa chéad le bhí Cail Dara gafa Cearr Cúlín díoch an tosig ní leatra inis. Ach Cearr Cúlín is dólam gur bé Ben Ryan atá sínt an son. Agus Cluiche stig leis an tá go merigach Ceathrú na costa tá cluiche má imreige a Cail Dara. Bhfuil an Dr. Physio sásta go bhfuil Ben Ryan go bra agus ábhalt leanúnta raig is a háchtaíon kick agus an buntáiste le techt ag an Iarmhí is dólam tá ahrú eile déint an son ag an Iarmhí ifir a 53 sin é Brian Ronan is stig dómh inis. Agus is dólam gur ben lán tosí James McHugh atá fágan na Páirc an son. Leis an ceann catan áda go réiteoir. Dara Craobh ríist, me sin gur scór treis an cúil sin i chéile, Ryan go dtíon taobh hawl. Is replaced by number 53, number 23, Brian Ronan. Táim le scór acha. Cosint an eis le déanamh ag an Iarmhí an Iarna túl. Ach bhfuil le Colm Moran. Rowna ag a siúd an taobh sá. Sealbhtín lán Cluiche na Liam Kelly. Gléis méid a go fós fág ar siúlan sá. Agus glóir techt ag a Dara ar náis seach sa láir. Colm Moran a ríist ag stúrú cuasaí ón tús. Pas tugad siar an son. Dar bhfuil deis ar scór. Ag Cail Dara agus socró sé sin iad go cinnte. Pís imrethe anna cliste ar fad a ríist hí bra fáinach agus an ceann sa tamáinte Haran trasnán chun an bhearna bhéadú machtaí Cúig Cúlín. Scór maithan son ag Jimmy Lynch anna hespántas ar fad ag Lynch an sa Tróna. Fadla sig ag amach. Cinnte níl an cuéig sin lechú láidir sa bhí níos luatha. Bhearna ag Cúig Cúlín inis. Colm Moran a ríist. Is brala se bheith stúrú cuasaí maithan son in san cuid den Páirc. Cail Dara ríist agus Hugh Martin ciún go má Tróna. Feiceann den order na Rowna. Ní mar an takeíocht an son ar an lína obdul ar náis agus a stig sa láirt an lán Cúlí Liam Kelly. Cail Dara brú go mach an tas go ríist. Callum Keaveney. Ever trí gus nasty Ronan Kelly a agus Lynch ag mar aus an down Tróna bhfuil pass hauling an son mar bheith an clé ed fella an deis ag a Dara ag Liam Kenny ag tá sé sin taring ar clé. Ní lena an trí uirt ar fóríl pís a das skill an son leis an bas sin an ag chuirteach an éon lámh nó éon mar sin ach ag a Dara an iarach sin taring ar clé agus ar fóríl agus kick amach a ríist le tactic James Mitchell in san cúl.
é nóma díag na mar sin fácan sa. Idir an fórna tá cúig cúlín, ceann san bút agus snastig. An Iarmhí agus tá sé brise go má síos tríd an Lawrence an gaspataíocht ag Dara tá sé Matty Thornton I féchan den orda tá sé dír lasmod an stúa Iarach Thornton ag Turling agus ag Turling tar an trasnán. Sár Iarach cháfuint an son ag Matty Thornton agus a brad na súlní latra ag trí cúlín. Dóide le héna sé díag ord Iarach tar fad an son ag Thornton. Skilton scoige. Leis an Laighean tá áitiúla Iarach de Chris tá dó an amman sa cinnte. Ní latrach scóramháin, cúlamháin, sin eile. Caite creadún thart an Iarmhí, tritar náisiúntaach in san tarna leis acún a rís Colmóran, ag brise tríd an san beilún contúirt agus deis ag Cail Dara ar cúil idir gá cóirla agus ar fóríl cic cúlvéidir agus dahad ag Dara. Hugh Martin a bhí ag dul tríd an son, bhí sé cuioineh tart fé cúil nó passathart ag Dara. Is stóma go raibh chuirteach an son go Cluiche ag Conor Daly chun é sinna chuirmach le haid cic cúlvéidir agus dahad agus bhfuil tácht do Cail Dara rud éigean tá gáiltá seo. Denóma go náma tá fáca. Leis. Retortur cinnta go bhfuil céimrad go brástig. Oh, well, tá ceann níos con riad an cúla Dara. gCearr má se ribh sin a bhí i gceist agus tá sé chur thar an trasán ag Jimmy Lynch. Well, is cuma the Cail Dara cén sais kicktá gceist ach bhfuil sé thar an trasán duine amach na cúlín in is Jimmy Lynch. Dó déile héna seachtaí ceithre cúlín atra agus é brúte amach dí gá scóir sin a bheith tastáil ó Cail Dara an farspáir sin a chamád atra. Ormsby Iarach sin a gáiltar neis ní airíonn se chun a rís Ben Ryan. Ceithre cúlín idir na fórna. Tríd an tucha fada le Hugh Martin. Ní airíonn leis sé gáilta go Dara. Agus an Iarmhí tacht sé Henry Duncan. Dacrtí sin na smachú ar neis Cail Dara útabála an dáhéh agus sellh caiilte. Rís Daniel Colbert. Leis cé tá gur dultí an chluthe Laighean is níos mó sin íon cheist agus be Frank Rugging sa den óid atá rong amach go fan le Callum Keaveney. Leis Daniel Colbert. Ronan Kelly Oller aige agus tá sé aimse. Keaveney ar neis a ríist. Liam Kelly. Hugh Martin. Sian fós a Cail Dara an well Dacrtí gáilt agus tí heileh maithan sanna an Iarmhí. Nis iad a teacht ríis ceithre cúlín idir na fórna. Och nómad agus cúpla second atá fácan sa dóhan am éis sin go cinnte. Agus an chuirteach an son Tágadain. Agus níor deis ceann mar a thógan má se be gur dultar neis agus an gCearr ghlacha. An a dhéal de taobhú le teachta seach ar na Iarmhí. Sheeran son hain Matty Thornton. Ashley Thornton. Nis can ma him a shot like Bertistig. Iarach smachú tá Cillian Rochford, cool sa céad leithaige. Cosint Cail Dara begáin squealt an son. Deis ag an Iarmhí atá sé sin tarring ar yes agus ar fóríl. Leanach an carpa cin atá ar strain son acha. Ach ar clár na scór, fanan an bhearna sin ag ceithre cúlín. Banistú cluiche an háta gan is an dáhéh. Tá na scóirnig tastáil ón Iarmhí. Amach son ag Charlie Carroll. Ag Prama, ag Durbid me sé ag an... Well, tá chuirteach ard an son agus cílíonn sin go méid gCearr ag Cail Dara na bheith deithnas rómhór an son ar Rory Lawler leis sé ceann áthasa. Líon taobh so go dtí Liam Kenny. An bhí agus cluiche Laigheanis ag na bútóirí dicéadín se chuing agus stad seo. Come na maithas ar Cail Dara tá ann fós le dul se chun a rís Liam Kenny. Fáca fé Ronan Kelly a hin agus Jimmy Lynch ar aus de Cail Dara tránóna.
Rory Lawler in a Clark Slí Tríd. Liam Kelly reached. Especially Garrick Shelva Kamadach am Galore Fossil Dull. Shane Omid. Agus pe mé am cút of Gorta Hurricane Ray Torla Corsi. Shakun reach Ben Ryan. Ben Ryan Fossil Dull. Lashik den Stua, Tríle sé Coolín and counts on off. Go bocht they're haven an over Desha. Agus Foriel agus Onadiella Tachta Shakaroo and Kyle Darren saw. Over 90 at Takashtak Shne Keen Keavney. Yes, again second is number for 3 dig you on the DRV substitution of the Westmeath team member number 10 Donegal Maguire is replaced by Ibrahim Fahado, number 22 Hagan Nile. Agus Arruchama in the Hirvi Donegal Maguire from the Parka. Dara Agus Hagan Nile Shachan Archud is replaced by Ibrahim Nije, number 19. Mach token son in Hirvi at New of Dollar Nash agus Fnacht and Ray Tor. Couple Arru Dent by couple of nomic kin to the Corla Dara. Tarna Lahan saw. Ach, that was scoring a test down on for in Bailey when you had internationals in Immert. Though with like an Irvi, Hena Shakti, a Kyle Dara Coon, no Clan, a Tofaka. Oh, the pay me down Coot of Gorta, Vegla Corlish and Chaska. Kyle Dara reached, Ronan Kelly, or to sponsor the Gain Tranona. Booker Nashty, none of these, attack a Shak Liam Kenny. Kyle Dara fekent Anna Achliacht fad. Anna Achliacht fad on Toos. Agus Fun of Ma. We trave better Toos and Darnella nor for an near V smack their Corsi at Kyle Dara Nash. In Ucht to reached Agus Clarna score Fos Contosic. Shakung reach Ronan Kelly. Didn't have Howl. Darnoni Lane Von On and so. Reached Jimmy Lynch. Agus Kelly invert the bar and list the score all like Kyle Dara. More than Irvi Earth and Fella Galternash on Clug na Gwynna. Déardaoin Canson na Chamadak, Ira Loa Gadara. Agus reached on a Husson to Irvi, Déardaoin egg Kyle Dara Brisha Tree, agus comment, as she'd saw it, Rá Coolín, no Rá score Atra, agus Tang Megamacht son. 3 no one kill a hinish to Faka. She stuck the lower reached. Shell of not more Rá no one than it's Kyle Dara. Shakung reached Ben Ryan. Could he Ronan Kelly? Kelly Nishiga Spas, August and those the Cormac. Kelly Leshigatog. And Count Sonig Castellashtig den Kula. Sorry, Urton Sonig Ronan Kelly. Ovi Kyle Dara Harva fine clutching Lucic son. Shelver Cos Con Rá Nomad. Agus Egatera Fresh Ronan Kelly treed. Agus Sor score all Dent to shoot Tranona. Peter Coolin and Oricash and Soige. Coolin and Escher to Forna. Fairle, Falcon the Park is stuck at Kyle Darish and Callum Keavney. Came at the count second Kate Takashak and Oshu. Rá Nomad Gallahinish Ta Falca. Kyle Dara reached. Eden Oak took a kin to look up the Nomad and Oos. Gaiachs na Sholta. Agasid Sator odds Laigheanish DK Dean Shakuin. Coolín and Farspark. A Cluiche Ibrahim Tree Darish and son. Smacht Gadasigan on a dish. And a Keen Keavney. Fosdal. Keavney. Traston Coolberg and Tesher Coolella. Oh, Tashi Cluiche. Sauceton son of Coolín and Glocka. Harry Redmond a Creeknig a Dara Lennocorn. A Cornshin Shea Coolín. Itter na Forna. Agus well. Kyle Darick Faken Gamanish. And also Laigheanish of Antamach. Number 5 Callum Keavney is replaced by number 20 Harry Redmond. On a score all the Shahishin. Coolagus Nai Coolín Diag. What a go Negan Irvi. Cool, I test all good out in Michigan Irvi. Mata ein chance kind of a go Fanacht to Gomortis line. Feheshay. Or Dalata. Well, attack the shot on Dave Lee na Howla Hashe.
Far Sínta. Chastan son Masha be Cluiche Tastal agus Míchéal chursaí ach an glug tá nómad agus couple of seconds to go now fáca be couple of nómad le Cluiche go cinnte ach tá sé chúlín idir na fórna agus cumann amach san isis Cail Dara tá. Far an hirhí fós Síntan son. Well, ag Dara her nasir na cosa. Kick le tacht on Dave Lee na haul. Some good version counts on the shocks not hunter to fake the fairlies the naked tang of all egg into of the Chabelle. Or she'd shake Coolin Hun Derrigan son. It's a no maternal to go out. In word of an ish, Dowgus Technas the end of the Shigixo. Benacht and Ray Torike. Green Fosing and so. Well, here it's Gary Owen Mahanson. Turling's not hasty knock Cail Dara a reached. Gamahabletion a smack do gent come Daniel Colbert. No Nick Colbert of young Gadine. Ach Harry Redmond has stolen him. I guess Redmond and Ish attacked him ach. But Cail Dara bra sausage into Spontus. Rid near for her Nashik Tusan Darila. Ach her Muram Lonnie Dunquilane Kesh Fate. Cail Dara in a Courtory. Knees Florence or Tronona. Dirk Imhashak. An coat of Gorta, Míileann Chorhan Summer, Míileann Dinan Le Clár, and Corha Coranorda, working in on Farlish Glace made a goha. Oh well, Desh and Sonic Cail Dara, but Desh full sound on Sonic Ronan Kelly. Kelly a reached. Erouse and down Tronona, Sar has spawned his Peile took a wig. Leich, Kinta do Cail Dara. I guess an odd Kinta Anish, and St. Laighean decade in Shakung, shocked Gulin Idir na Forna. Ach reached Kelly arouse her fad. Cancel it all over Cail Dara so. Shacht Gulin Idir na Forna so. Hosting and Tachtan Shachata, Ginoha God. Ach Currick Shear agus Arachlo and Risha Devor Fear Croc I'm sure. And so to Cluiche Fausa, Míileann Keshfei, Cail Dara Níos Farvi, and here via Kiri Count Mara Houghton son, ach Far Cail Dara Sínta, le Gur tú Cosha, agus is Gáis in a Cur Nash Masha. Ach tá Shacht Gulin Idir na Forna. Agus Nomad Cata Hanna Feint and Am Kuta Gortaha. Again, Ray Tor Ian Howley on Fis, David the Vegla Corlish and Glimmer, Míileann Ogre Gent and so. Tori Kinta go gatain Achlí agus abal leanún raig Tágadain. Cluiche bra Spórt Peile. Agus kick le tacht ag an Iarmhí. Tá siad seacht Gulín chun Derek ag glór seoir chun Dave Lee na céir atá le déanamh well. Tá scórnaigh tastáil bí cinnte. Tá mí na chá nómados chun an seasca. Sam go cuir sé sin na steachtaí imil na cearnóga feiceann for le denégant darna chuir le haríist. Sin an plan. Ach an count ag taistil agus iarmh gá faointe go Dara. Kick mahanson ag Dara ag an Iarmhí. Dó go ríist. Clárna scór agus fearna ag cúig cúlín in is a ríist. Kicking a maha the deis na gá faointe feiceann so Tronona smacht go háling hí san son ag Liam Kenny. Agus sin na haar an lína go Dara stólam. Iarmhí attacked the reach. So I can run home on the Struckos got and Shaska. Míileann Chorhan son will kick there. Tágadain. Coolin is for an so. Deshalla din kan son again Iarmhí. Cool Ceathrú attacked O'Donoghue Maguire. Ceathrú Urclick. Catas Ceathrú. Ach Huckri Cail Dara Norvi Godov Ceathrú. Deshalla. Tamontasteach. Ag Will Scahal. Ach sin tearing her clay. Agus Erfori like Scahal. Count Dernick River sin Gamahaga. Ach sin her stray. Agus Gain Inisha Farrer and Raitor Ian Howley. And Fiorna Fos Ag Coolin and so. Kick him Rishi attack to Charlie Carroll.
Anna Diella took a shot on Kyle Dara. Ever Fehadosh, ne Luke Murray will never have a stick is stolen. We're on right Toric Farah Aaron or if you can lure Aragent to Darno. You can thaw have. But again, we're just blocking a Karen over to this. More on action. Ella Himidon sort of Rahma Páirc Uí Chíosóg TEG. Inson Muileann kick him up to Tave so. Dara, Bucket Tusk and Son. Lure Imrahori Hernash. Again, Iarmhí, I guess Dara James Mitchell's of Hernash team cool Fain. Togalore Hernash. Well, Mitchell Inson all Carcanition of Valu. Well, Neil and Talish Dara Dara and Peile Corrishtak Tráchtaire again Ziga Shakunganish James Mitchell cool bar in Iarmhí ag Brishamach she coolly and Gadain Shafos Condari Tashi Trace Trid in Orira Honey Carter Heart of Dara and Sotranona Kyle Dara Begoni Knees Fjord Aaron Mooram Lawn Counts on a Keelan Connell the Ty Masterson Nish Dish ag Henry Duncan Tave Howell Here's their golf winter reached Will Scahel. Tashin Taring her yes reached. August Erforil right from Hori in Archicate son. He did in our Agleshin on Ado Gerig Shaitan so Inson Muileann Gartod Dohan Dent to Kyle Dara. Feeder Nice Farga Kinta Aaron Mooram Long Colleen Idr na Forna Dara August Keelan Tashin Kyle Dara Avegla Kunta Enemy Inson agus an Lou a bhúd na grúpa ar agus I dúr cáil díos na bouty Laighean deisian son an lán tosa Jún Cowser sin immert anna bhahan son irt an son ag Jimmy Lynch tá sé sin tóiste agus fuirfa gáfuinte eile máise agus Farag Gare in around and Ashtig and Passion. Tosh come a bit of Glasgow on son Kyle Dara Desher cool Taringa Agus Tom cool Egg Ronan Kelly Egg Ficken to Norda Dirico's Corin Coolinish Trilashane Coolin and Counts on Toshta Agus Tosh Egg Coolin Ben Reinig Eric Tartfe score a Hain Counts on Le Corna Guiha Tosh Egg Agus Golf win to Ellen son Sorry Eric like Ben Ryan to Vishnaka get Tartfe Number cousin to Fadla Dana and Pasca Cluiche her national son agus Irritor score Ella agus Toshiga in for into one Jimmy Lynch Lord na Peile pass for Stackwiga Desh score all Ella Jackson son agus Jimmy Lynch reached contour to Gahain or Norvin and Felliga agus Coolin Ella and Soniga to Vishnach third face scored Neiliga Dara Bader go Meganish Keelan Connell well Toshishin Tamonta Chuma Agent Haran Chasnon and Todd Targla yes is reached Kyle Dara stig lo féin on tusen so Tranona Ishin Tamonta agus Ege Dara Tamonta Haran Chasnon Gáfuin to Ellen Begon ní smó fuin of leis an dá Cluiche dénach Ibre tríd agus oscailtí an sabir go chance an sar cool and cancer nada Saline Tán agus tá cool Ege Dara Matthew Thornton well tá sé linked on immertal right pontáist an ada se hésin Deis Ege Dara Brian Doyle agus tá sé sin slán ag Doyle well bhíon Carter Kid score Inson Tarna Lahanson ag Will Scahel agus tá sé ige score Mahanson ag Scahel má se láthraigh bound son Deis má score all agus tá sé sin Tamonta Haran Chasnon ag Derek Jimmy Lynch Cléthe maithimar ag siúd ón túsra an rauis sin ige lasmod an stúa Will Scahel agus well is fiú fanach lasmod an stúa nuair atá Peile mar sin Matty Crusher Still going nach fada a sé má is seachún a ríist Ronan Kelly sár fís a skill an son ag Ronan Kelly anna contour seachún an Iarmhí contour an son imrthóir glór na Peile Whitaker fós lug treat Chasson go big deisian son agus tá ag Dara Donnacha Maguire is stig féin count agus Sheeran son there will Deis score ag Kyle Dara agus socró sé sin ag Gicinta Peace in there tá sé Matty Thornton if you can deny that tá sé Dírk lasmod an stúa Eric Thornton ag Turling agus ag Turling Haran Chasnon sár Eric Gáfuinte son ag Matty Thornton sin an plan Council ag taistil agus Eric Gáfuinte ag Dara
kick mahanson ag Dara ag Iarmhí son ní dadé ná ri a gleisin an adó Gearrig sétan sa insan Muileann tá dóhan dénta ag Kyle Dara. Víidir níos fearga cinnte